Good morning, na tugakorwo tukinyitirira na ri umuthi tugukorwo tukiariria muno ene matatu tondu andu ni metikirire ni meguthie maguru thirikari nayo ni yaugire no nginye kuhurana na maundu ma andu aria matahingitie mawatho maigie matatu nao andu a matatu gutiri mundu maragiriria gutiri mundu waragia uhoro wao kuria amwe me thiini wa mathire thiini wa depression tondu no marihaga maruni na bengi ndiendaga kumenya kana ni uraruta wira kana nduraruta wira bengi no nginya umirihe mbeca ciao tondu amwe ni maroni moete andu acio ri makwari kwina crackdown amwe matire nginya macoka mawira-ini na turakorwo tukirora atiri ni maundu mariku magirire gukorwo biashara yo ni njega na ni yagirire gukorwo ikimenyererwo no kamenya urarutithania nao wira na indo iria uragura cia ngari yaku ciragurwo na Wuigiririki uhana atia tondu ni ukirora atiri ngari icio ciothe ciari na crackdown ri ciari na speed governance no ciothe ni ciathogetwo koguo no nginya macoke ringi mekire maundu mangi kuma micibi speed governance na maundu maria mangi maingi kuri andu marutithanagia wira na thirikari na magagikorwo mena Wuigiririku na tukire na mundu gwitwo Patrick Gakunga na niwe MD wa speed Vita speed governance. Good morning, uhoro waku no urathomithia andu uhoro wa Wuigiririki barabara-ini no nginya mathomithio turigaine tene muno no kwenda handu ndakuonirie ugithomithania karibu sana. Thank you very much. Ndukiambia umageithie kamera namba imwe ngwenda kuoya kanya gaka ngeithie mwirori wa Kameme TV na ndimwire Kameme nikuo kwagirwo tukorwo twikuo muno kabisa tondu matuhea advice yagireire niguo na makoragwo mari andu makorwo magicihoro wa Kenyans o the haria maruma niguo Gakunga ndunamera nikiwikaga ni wira wakwa ngorwo ndi director wa Mufita speed governance Mufita authority systems twikagira speed governor na twikagira governor iria cikorwo ci approved ni Kenya Bureau of Standards na CMTE na NTSA na beside that no nyere kuoya ukanya gaka ngeithie already na ngeithie customer aitu Mufita speed governance na beside ukorwo ndi wa speed governor bado no ndikireo investor ni ngorwo na company ngetagwo Nero Real Estate tukendia migunda kuria gwitu Thika na EMBU na Joska kuguo uguo basically ngorwo ndi chairman wa company ici no nyende kumenya atiriri kuri undu uranjirire wa kieha muno uraiguira andu a matatu tha ene matatu tondu ni marathie na mbere na gukorwo mena ruo ruingi muno no marariha maruni na ngari uranjirire tikuhitha mahithite ngari tikuhitha mahithite niki kirathie na mbere wa mbere madam Wangeshi ni kwenda kumenya ati gukwira ati investment ya matatu kana transport ni kafite Kenya andu ingi muno makiria na biashara ya matatu ni very sensitive tondu matatu hiko ciothe maita maingi muno kana akambia na mahitia ngenda kuga andu ingi ni mathire makihitha speed governor ciao angi makirwo speed governor magithie magiciruta magicihitha aria angi magakorwo makiamba violate kuringana ringi na ringi ni mundu yenda guthie school nyingi no thiini wa sanity ya barabara ni gucokereirie little bit na ngwira tiko andu ingi tiko magomete ni batiri mara comply oi ni kuhingia mawatho matahingitie mawatho macio tondu nducio okirora rimwe niguo no ithue tuhana ta andu a Speed Governors Association of Kenya ni twathire Kenya thini wa press conference na tukimera marehe ngari ciao thini wa clinics nigetha ngari ciambe ciceko on our side tondu horo wa road safety madam Wangeshi it is a collective responsibility ya mundu wothe kuma kwa pedestrian a cyclist a rider and a motorist niguo horo wa Speed Governor gira kwaria muno ri ngari ikoro authorized kana ira ikoro comply horo Speed Governors ri ni commercial vehicles ya 30-48 kg na PSV vehicles na ria most of the times ado matatu mero thirikio you see it's ni investment ti kuharaso mara haraso ni thirikari you know we are not on a banana nation whereby mundu ekagio ria kwenda gwika tuko kwina kindu gitagwo rule of law thini wa Kenya na matho macio ri tithio tuthondekaga ado Speed Governor mathondeketwo ni thirikari uguo tuthia as per the government policy niguo uguo ndira kwira andu matatu matige gwitigira ngari ya comply niguo ni thie barabara gutina harassment iri kuo niguo na at the same time ni wega muno makiria riria kwina operations kwina operations ni gukorwo na andu barabara maramenya uhoro wa ngari no ndora rigi ngari ni ona ni compliant ni mundu arugamirio ni atio kindu gita signal ti njega whereby hena irio wagirwo gukorwo cikirwo ngari wathi kwa inspection he kindu giheano gwitagwo compliance woka gwitu horo Speed governors itu turoraga every single year with a warrant niguo ngwenda kuria tigirio kiutana kinya hau atiriri tondu andu ingi ni mararugamirio muno andu aria mathogaga tondu gutiri mundu ngienda ngari yake tengerio mundu uri thogaga Speed Governor ya ngari ni dereva na makanga nigetha makuiye
nigetha mateng'ene na ihenya muno makuiye o magika tia enwe ya ngari yo yaku igithiaga hathara na we urende guthukumire koguo ri mundu uri othogaga muno ni ndereba ti mwene ngari ni maundu mariku matakoragwo moyo maiguagira tha riria mathi gwetha speed governor iki tono ngwira tiri madam Wangeci ni kuri thini wa Kenyan standard ri governor yabitie ya British standard yetagwo analog isoka thiuka ino ya KS 295 2011 1 and 2 for maximum road safety na ibetagwo igotwa betagwo ni Kenya Bureau of Standard National Transport and Safety Authority CMTE that is hindio mukirehe governor icio yes governor tadu ithu tuhana ta muvitare we are local manufacturers ugo nitukirete ku create mawira kuri anake aitu na iretu aitu tondu governor to governor muno makiria na thirikari ni very strict with the road safety na njira imwe ohoro wa briefcase vendors kana ndo aramathia registry ni gukorwo makiendia speed governor kana kugura over the counter it is not authorized governor ni kuinstall tukinstall thina wa ngari not kwendia ihana ta package tondu githi mugate ugure mugate duka-ini uthiurie no nginyagia kwina follow up one na nikyo rigwa tari gukorwo tuhana ta association kana thina wa tuhana ta mvita speed governors ri ni tuhana free clinics ona wa company ugo kwa karehe ngari yaku igasekwe kamenyekana kana ni compliant even before going for inspection todo one governor ni kido electronic na kido electronic ri tani juga wega fiu ni ona governor yakwa ndida kuhena 1 year although no beta maige thini wa standard 1 year ni ona no jira murutu riri ndakuhe miaka iri to ndiramya kiria ndirakunengere ri one ni kido kigera thini wa Kenya Bureau of Standard na ngure thirikari ya Kenya ni very strict muno makiria na kuveti mundu tondu horo wa briefcase vendors horo andu ikina rekia ti mundu a speed governor is not just a speed governor no nginya koro compliant na ikoro thini wa standard ya Kenya haya besides that okone horo wa violation ya speed most of the times tene yo dakwira horo British standard they are in a record the current speed governor ni speed governor with a record na the same time soon and very soon thirikari ni rega we should upgrade our speed governors upgrade speed governor na riri horo wa violation ya speed ri horo guthagira speed guns barabara ringi muthigari ni akuona akurugamia ri na no most of the times zikino ona ni ukona harassment itari na njira ri governor area tuike upgrade tume upgrade iyo koro gituma violation ya speed one NTSA direct second kwe mwene ngari we mwenyewe third kwe veda ithu tu vedas taru mufita ni andore ari umendagia kabuni na kabuni ugu ni ndona ngari yaku ina over speed I should call you eta real time it's a real time ile onagia movement ya ngari yaku ile onagia we mwenyewe ngari yo ina over speed to gituma violation ya speed direct ugu githi utitago igotini already when you record one tatiri driver ku ne manake na ni gutengenete kande gutengenete riu hau ni he kunyihanyihia mahaki maria matagikorwo magirire no riu nigetha gukorwo tugithairira mutwarithia wa ngari na mwene ngari ri mawatho maya ni marokire pu ungienda kumenyithia atia a Kenya muno tondu muthi turaririria mundu wa ngari ni maundu mariku agiria gukorwo akihariria na ikaritie kimenyaga tondu ni njui ni ma inspector ka ngari ciao niki matarekite wabere wagesida kwira ati horo road safety ri is a collective responsibility ya mundu wothe na investors tari gukora mutu ni matatu ni investment ikora kwite mbeca nyingi muno nitumenyete thini wa Kenya ri economy ya Kenya ni rathuka muno makiria especially riria wigu matatu ni cia rugama mari kana ona niguo ya maita maingi makorwo menaguo no icon you compliant ri vi farafara besides that the bodies cia thirikari okoni NTSA moto metaga matoto ona Association of Kenya MOA siothe sikoro sinyitanite na thirikari na at the same time adwa speed governor ona one ambassadors a road safety gitumi kimwe ndiria wigwa gari ni ona accident kana na fatal accident ona thini tuigagiria heho why tondu ureko guo tondu one ni Kenya zimakua taru last time ndari ku to Cape Carrion iria yago gari yo yaragire ciana makiria yaragire ciana kenda na andu agima makiria andu 50 ni wathire mari andu 58 aria in total aria ni ndathire na I went there personally na githiki aria kinya na neighbors aria mari hau because it's my own passion yakwa ni horo andu kana kwa speed governor ri ndiunyitaga tari biashara ndiunyitaga tondu njigua ruo andu tumagikwira barabara na ndikyo turigatirire madam Wangeci ni collective responsibility kuma boda kwaja ro boda kiria muno makiria mekwera gwika ni mabe maheo
githomo kiria kiagirire. Do you think thirikari ne twarite uhoro wa road safety? Yes. Thirikari ne ikite undu muiganu wa guthomithia andu maundu megie uigiririki barabara-ini? Let me say, as per this time, na tumakaga muno tondu riria kuoneka kiundu niguo thirikari ikata. Nyambe njokire kinya mutongoria wa bururi ngatho. Tondu mutongoria wa bururi riria aigire no nginyagia matho ma barabara marumiriro na magirire. Nake CS witu Matiani nake agikira watho ucio agitete nati ciake na macharia. Undu ucio ni uthirite na mbere na ndinakwira horo wa maturi na bia nene muno tondu muno makiria andu itu aingi makuaga hingo ya December. Na mako hingo ya December ri tondu andu ni marenda guthondeka mbeca nyingi. Na ono ngithi speed ya 80 kwa horo wa ma no uginya kuri urathi. Ithuĩ thirikari we wĩra ũcio nĩ waku. Ugo ni responsibility yaku. Tondu we mbona we member wa Kenya Road Safety ri na ni mukorwo mugithomithia niki mureka gutigirira ati maundu andu ni mamenya. Madam Magistrate wa Keza team tukorwo twina Road Safety Association, ni member wa Road Safety and Speed Governor Association of Kenya. Tutongoretio ni mundu witagwo Kiarie na mundu witagwo Mr. Gitonga na ni turathondeka clinics in partnership na NTSA na thirikari na twirende twina technicians aitu twina andu a IT departments magathi makahakikisha gari yo ni rarenga ni speed ni njega twina you see it's a record ndungihenia mundu wathi wa gari yaku yekio kiria yekio thini wa laptop ri ikamenyekana automatically ni gukiritie ni ngiwa mundu cia thitangwo niguo tondu wina time yaku ya guka beside that tanu ni ndamenya ni guthondeketwo matho maritu muno na matho macio ri one speed governor veda kana mundu wa speed governor ona kile corona responsibility ya kumenya gari yo yaona accident ni undu wake mundu wa kile mundu wa sako chairman kana sako yo yenyewe ni rechargeable mwene gari ni rechargeable ugo ni nturera andu itutirire ono ko ni technicians itu na maundu maria mangi ohoro wa switch iyo ni thing of the past riu gwitu ugiuka igire switch iyo yugo jigwa switch switch mekagira ugo tondu na guthi school nyingire andu ingi mathi magekira switch no wewe mwenyewe ukihenia tondu wekira switch wa mbere ni wamba kwihenia wewe mwenyewe. Secondly, gari yaku on risk aigoro ugateire gari makiria ngiri 70 makiria ngiri 40 na insurance ri na ga speed governor ni wathi watho gari handu gari yo speed ya 80 ri urathi ku let us be abided by the rule of law difference ya briefcase vendors aria mathia gwikirira andu na guku barabara-ini ri na kambuni ri tariu ta muvita kambuni yanyu ri niki wabere ni atiriri muvita speed governors ri tuko tuvetwo ni Kenya Bureau of Standard tukavetwo ni CMTE na tukivetwo ni NTSA. Beside that, ithuĩ no nginya tukorwo na garage nigetha tuike ni waingira thini wa system ya thirikari. Ukorwo ugikira speed governor no nginya ukorwo na standard garage. Mundu no nginya ukorwo na garage. Yes. No nginya ukorwo na standard garage. Wako na standard garage yo ri nigetha ukorwo ni kiria na soke beside that ri no nginya ukorwo kwa closely na thirikari. Ura closely na thirikari ndu wake one ni turahetia mwito database. Taru governor ya muvita gari yothe ikiritwo ni muvita ithini wa database ini ya muvita nayo igacoka tukaheo thirikari ireka wega muno NTSA na ndirakomedi mundu gwitwo DG Major na mundu gwitwo Engineer Wangai ni magereti ko work for the purpose of road safety in a way okorwo ni gari ciothe cirekirwo thini wa portal ya NTSA ugokorwo ni governor ya kambuni ya wekira okorwo ni muvita ithini wa portal ya NTSA wathi kwa inspection okorwo na thini wa portal ya NTSA kana andu aria mathia kwendia certificate fake tondu icio cirarĩ nyingĩ muno makiria in fact cirarĩ nyingĩ makiria tondu urathi magathondekithia mundu agathondekithia certificate gake na hau uguo certificate uri kuri nyamwe itago compliance certificate once you can installation as speed governor ri mundu ni hego certificate yes tuena ga certificate tukaina certificate yo na tukaigira thini wa database ni itu certificate yo ni itago compliance compliance certificate yo ikorwo na warranty ya 1 year within that duration of 1 year ri wina freedom ya guthii kwi venda waku umwene governor yakwa ndiraruta wira uria wagirire aku replace kana kuhe service free of charge niguo mwikaga yes unless iko ni human error oko ni human error madam Wagesi ri ni wira turaruta na ithui niguo na no nginya kwa mundu reke kuri atiriri kuri mundu ungienda kumenya atiriri bwana Kungu nie Wagesi ndina ngari na ndaheo warranty ya miaka 2 wauga speed governor yanyu na muheaga miaka 2 no to ni electronic no gwe miaka 2 no njuri atiriri in case of anything not human error ri gari ni athie ya overspeed ri ni mukuya responsibility overspeed tutigya responsibility because we wanata mwana gari ri nigwe tiri undu uyu ri twa mundu umwe ni corrective responsibility we mwene gari ri no agirwo ku monitor gari yaku
to mbeca hwaini ukera uthite skodi cigana tondu andu ingi mathia maigite ni skodi cigana umuthi uthiite no nginya umenye atiriri ngari ino yaku ri driver athi skodi cio nyiki tondu niki yagite ni andu maingi muno ye kana ka distance kanyihanyihire kana guthiri atia no nginya ukorwo koguo pressure nyingi ona ene ngari ni macungagiriria pressure ya driver. Of course ndikina ona mundu ciathi skodi nyingi ni agena fatigue accident nyingi ona maite mageni fatigue ona ti over speed maite mageni kino kwa mundu okay fine athi skodi thano kana gari oni Kisumu yathi Mombasa yakinya Mombasa ndigire osoke no na mundu zina fatigue ni mundu ta mundu uri haya turathi na mbere na kwaraniria na Patrick Ng'una arathi na mbere na gutwira maundu megie speed governance ni rwakiona ena uge muingi muno wigie speed governance na ni magikoragwo na member kana ni member wa association wa andu aria makoragwo makirora uigiririki barabara-ini tugakirwa atiriri thina uria munene muno wa atwarithia a ngari ni guthiaga gwikirirwo ni andu broker speed governance nyujure hari uratwara kugwikirwo speed governor no nginya hakorwo na garage na no nginya koragwo ihitukitio ni NTSA Kenya Bureau of Standard nigetha ungikorio kiuria ri wi handu ha guthi na ni megukuhe na ni marirumagirira na ni njui kwina mutwarithia wa ngari urenda gukorwo kiaraniria na bwana Kung'u na nigetha korwo akiuria kiuria agikorwo wi mutwarithia wa ngari kana wi biacara-ini ya matatu tafadhali hura thimu na nigetha twaranirie na nigetha ucokerio kiuria no ukorwo kiandika ndumiriri nguhi tafadhali reke turekererie atwarithia a ngari ene ngari tha ici tondu nio marekira speed governance na andu aria me biacara-ini ya matatu na ukui nigetha maranirie na bwana Kung'u na nigetha amacokerie kiuria tondu ni mathinikite muno makiria magathinie nginya a Kenya aria marariha mbeca nyingi kana magathie maguru hura thimu na nigetha waranirie na bwana Kung'u na nigetha athie na mbere na gucokeria ciuria ciaku turorete ha crackdown ino ri nigetha kuiganania tondu ni muthia na mawatho mengi Wuigiririki barabara-ini na ni muthia guthomithia a Kenya ri ni hatukahuruka tukorwo tukirora mabururi ta maria matakoragwo na thina wa accidents kana wa mitino ya barabara-ini niki tugwika wabere wega muno madam Wangeci na thini wa Kenya ura kuhana ni ati speed governance ya Kenya ni so best one Nigeria ni marabirie gwikira speed governance ira twikagira guku Kenya Rwanda ni marabirie ugu nita kuga atiriri ni maragira ku emulate maundu ma Kenya tondu accident wabere ni ati bururi ugitwika rigina ni urate mbeca nyingi muno no horo wa thibitari andu ni accident andu ni makuire economy ni gucoka nathi na tadi gukorwo ni thirikari ni raruci mbeca nyingi muno makiria ukorwo ni accident ya happen one ni wega tukeria ukab maundu macio before ma happenete tondu most of the times Kenyans mera guka undu makenderio uwe hanini ukona ndu othe ni mathi underground why can't we comply wa comply ni gutega ni na ndageria guthaitha andu muno mwa comply for in for you hathi na harassment na thirikari igituika ni kuharacia andu tondu thirikari irakwendera maundu maria mega no nyende kumenya atiriri kuri andu mena wendi mwega ta inyui andu aria murathomithia Wuigiririki barabara-ini ona mundu andu aria othe me barabara-ini ta mundu ugwitwo Matiang'i ena wendi mwega muno no gukuringana atia tondu ni ukoraga atiriri nginya borithi a traffic amwe mena ignorance matiyo nginya mawatho ugikora ta ndonire kesi ingi ati mundu Nyandarua agathie agatwarwo ni undu wa driving license agatwarwo borithi akahingarirwo thitango magathi magate mathaa maingi agacoka thitango igatehanĩrio tondu mauti mahitia ignorance ya borithi cia traffic me guthomithio no I think na nginya gukorwo kiigirirwo tondu kuri andu maigagirirwo kiria kiona atiriri he kindu gitagwo honesty na discipline ya bagia kuma kwi mundu ro wothe juga atiriri riria muriki police officer ni ona ngari yo ni defective ri na agathia koya mbeca icio ri ona mbeca icio ni nume tondu ndirakenire muno muthenya ungi ni undu wa mundu gwitwo base commander wa Thika athire agita andu othe na akimera enough is enough ukishikwa kotini niki tondu ariri na akimera andu kumanagia na ndagikeo na nikukomeni uhoro wa mutumia ucio she's doing a very good job reke tugucokereria uhoro wa kwanza ndaigua mutumia ni gucokereria hau reke tuoe thimu imwe na nigetha tukorwo tukiaraniria na ene matatu hello turaria na ukuma mwena uriku huyo ni Muriithi kutoka Embu nataka kuuliza huyu mkwa Palapala juu kasa hii tuko na probox na tuko na shida sana huku Embu kwanza ule mtu ako na probox kwa njia ni probox Muriithi muratumira gukua abiria tunataka tulikuwa tunafanya hiyo kati ya taxi unaona wacha kujisikiza Muriithi tiga gwithikiriria ndungithikiriria na twaranirie punguza sauti ya TV yako tuzungumze sawa nimepunguza then
Sasa nilikuwa nauliza Probox. Tuseme umetimiza kila kitu. Na then ile shida iko. Ule mtu ako na Probox kwa jia. Na ule mtu anafuta pangi kwa jia na polisi ziko karibu. Yaani ukionekana Probox kwa jia na umepepa watu wa 4. Yaani inakuwa ule mtu wa Probox wanamwadama sana na wanamuanda na uko na driving license na kila kitu umetimiza. Inakuwa huwezi fanya hiyo kazi. Then shida yenye tuko nayo tumefukuzwa kwa soko ndani mahali tulikuwa tunapepea kwa kiwanja. Ebu Muriithi kaa tu hapo kwanza ndio tutazungumziwa na neto kwirwo kana hihi Probox ni cia hitukirie gukua. Ikara hau ni gucokera ndamenya kiuria giaku kire ororia. Thank you. Reke tu thimu iyo ingi. Hello. Paulo. Hello. Kwana atia? Wega muno angiki. Mombatha ni kwega? Mombatha ni kwega. Kwenda kuria kiuria kiriko? Kiuria giakwa kia mbere ni atiriri. Bwana eto Mukungu. Gakunga. Gakunga. Mombatha garage yao iha. Na wakere icio cia kiria cia polisi gutwika ni iraharacia nduri. Niguo. Icio ciekuo. The reason why andu na maraiga ngari kindu kingi tondu ni harassment. Wanyitwo mistake kidogo rigi ni dirisha ndiri na kiria ndiri na lock ya kuhinga dirisha. Niguo. Yo ni iganite ngari yaku wirwo ngari yaku ndiri na the compliant. Ugakora tunyamu tunini turatuma andu maige ngari. Tondu indo iria meja itumaga nginya gukona accident ona matirarora marora tunyamu maina riu ukona andu ni maraiga ngari ciao. Niguo. Ni undu wa guoya. Thengio muno Paulo. Mombatha ndugitithie thayo ni egutucokeria. Haya, ngai kahinda. Haya, reke tu thimu iki na nigetha tukorwo tugithie. Hello. We waka guku? Ni kwega muno muri akuo. Ni kwega muno ri muru kuri ona heho. Eburo mana wa Wuigiririki. Riu ni kwenda kuria atiriri. Mundu agitu atware ngari ya muingi athomete cukuru na hinda rigana tukuma macukuru. Ningi ukuru wa mundu akura ukinye miaka igana nigetha atige gutwarithia ngari cia muingi. Niguo. Na ningo ndereba no nginya ningi tumajuria uguo. Niguo ni thengio muno waka guku na ndugitithie thayo ni ugucokerio. Thank you. Niguo. Reke tukorwo tugithie na mbere na kuoya ingi na nigetha tukorwo tukicokeria ene matatu kiuria. Hello. Hai, turaria na ukuma mwena uriku? Waria na MAINA kuma Karen. Ni ndakira maona kipindi kiu giaku. Thengio. Riu ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ. Uria. Thĩinĩ wa matatũ thigari nyingĩ ciĩ ngari cia matatũ. Nĩ hatua ĩrĩkũ moyaga tondũ thigari warora ũrĩa ngari ciraracwo wĩra-inĩ. Nĩguo. Ciraracwo nĩ ũndũ wa kĩrĩa, nĩ ũndũ wa thigari nyingĩ no cina matatũ ciranyita ngari ona itarĩ na mahĩtia. Nĩguo. Moyaga hatua ĩrĩkũ ya thigari icio ciothe cina ngari matatũ-inĩ. Nĩguo. Ndĩracokirie kĩuria kĩu tondũ ngari nyingĩ mũno nĩ cia thigari. Thengio. Haya. Reke tuwe ĩngĩ. Hello. Hai, turaria na ukuma mwena uriku? Mara ifun kuma Nakuru. Nakuru ni kwega? Nakuru gutiri na uru kwa thayo. Ukuagira Nakuru? Ini ni rori ndi nayo. Ngumuragia Nakuru mekagira ndamba na icio ko tondu ikiriro fake muno. Niegukwira. Andu ni mararirio ni fake muno. Reke tukorwo tukioya ĩngĩ. Hello. Haya. Andu ingi maroria ciuria iria cirorio ri tugicokie tondu andu ni mekiriirwo fake muno. Fake icio ciingirire atia? Fake speed governor maita maingi Kenya zimendaga indo very cheap. Na indo icio cheap maita maingi kiro giothe yuka kiraithi giko gikiega. Gona thogora muingi muno mwisho. That's very true. No kinyagia thini wa Kenya ri kwina governor kwina speed governor kana kwina vendors 24. Na thini wa vendors icio ciothe ri taru muvita thini wa website ni NTSA. Ugenda kumenya ona we South Africa ona we America uguthio speed governor vendors in Kenya. Ni ukuona andu ariku ni ukuona all authorized companies thini wa Kenya ni NTSA. Muvita kwaje tukoro tu namba 11 vetted by Kenya Bureau of Standard 90 NTSA. Ugenda kugatiriri
thini wa website ya NTSA ri kwina vendors wakeri na nitureiga muno makiria ni wega muno makiria ona we mwenyewe ri ukamba gwathii ukamenya atiri kambuni na gwikira gavana kambuni ya muthemba uriku kwina andu makoro da kwina ni movie director wa movie ri I don't compromise with anybody either ni mundu akwa wira kana ni mwene ngari aikono we na mahitia I should tell you on face gwire gavana yaku ni uthukitie na ngetha kinya okoni technicians akwara gutukora twi nao ni kukoragwo gavana to gavana ni gukona responsibility kuma gwe technician gwe technical manager gwe na IT department always a system uni andu igitukorwo twi nao kiragwo ni andu igana na nie nyonaga igikirwo na thutha ngana ni mundu umwe taru gavana ikatiriri one riria woka wekirwo gavana ri tubakumika kindu gitao configuration tukamiconfigure configuration wa configure gavana yo ri ira hena details ciaku gari namba type ya gari namba ya thimu ya mwene gari na riria yekirwo then tukamefeed thini wa computer iyo ni IT department ikana kiro technician technician wira wake ri ni install na nikio nakora tere oro briefcase vendors ri it is no longer in Kenya one thirikari very strict madam Wageshi na gutire mundu rikagira gavana hana ta briefcase vendor kana guthi kura on the counter tondu mathina maingi mabarabara maria maronekana ni ukoroku wa mbeca ugo kokererio tani mugatore dio supermarket ine mundu zire na experience ndamenya waya ya power ni riko ndamenya athi ni riko maundu ta macio guo si riu ri na thina ucio niguo uronekana maita maingi ona gavana iyo yekirwo ri igathi in the next one day or 2 days ri ugiyo gari ni ona accident ni oraga andu igithi kuroro ri ona data ya gari iyo ri ndionekana niki tobe tumenya atiriri no nginya ukorora passion ya wira waku niguo ukorora kimenya we thi mbeca wina bata nacio wina bata ko protect life ya andu niguo tondu icio mbeca woya ni cia thakame no nyende kumenya atiriri bona gakuga kuri andu mori atiriri kuri andu marori uhoro wa speed governor ni ukumira kuria mukoragwo no mbere da no nyende kumenya atiriri borithi ici makoretwo na batatu nyingi muno tondu ni cia una no cio itengeragio nigetha mathukume tondu matiuragio tondu no manyitaga makahotomia ngari ya mundu uria irathukuma na ihenya kumakira nigetha o ciao cithukume ni muonaga tondu ni mukoragwo na Wuigiririki barabara-ini ri ni ciguthira ngari icio cia borithi I think kiria kikokia ni atiriri madam Wagesi ni kindu gitao conflict of interest na ucio ni ukoroku mundu ni civil servant na natora matatu barabara-ini na bado we mwenyewe ni ta uria ndifari mwenyewe ri ni urathakithia mubira na timu ni yake niguo nona that is true niguo ekuigia thirikari ika investigation ya kuigana niguo okay ithi maita maingire maundu maitu ni road safety na horo speed governance no thirikari ina responsibility ya kuveti andu acio okoni thigari icio cina ngari cia matatu nigetha ko ni conflict of interest ri mahota gwika enforcement tondu iko ngari ku ni thiri kuguru ri no indo kimenyita wata we ndugithitanga igoti no okoro ni ngari ya another person ni guthita na nigetha ukona sanity thini wa barabara ri reke thirikari take responsibility kiugo kia muisho bwana gakuga kiugo kia muisho kamera na bemno ino arafu ni ugucoka utwire atiriri waririe andu aria andu matatu ucoke utwire kambuni yanyu ikoragwo that is true kiuria ke muico waririe andu matatu haha gwera kumera as per this time gwera kumera andu matatu matige uhoro wa guoya ni ma comply na matho ma barabara ni ndake na muno kwaja ni undu wa Mount Kenya aduta isia kaka travelers sako aduta na kisako aduta Thika travelers aduta Chania acio ni aduta agent na ni mwekirire ndamera ni mwekirire kiria riu Kenya mpya riu Kenya mpya muthuri ucio ni mata wakwa muno etagwo Patrick Kinjiru na mundu ucio ni mundu serious na wira wake ngari ciake ni compliant na ni compliant muno in fact na ndamwirite muthenya wa ira ciatigire gutire accident for the last like 6 months to 1 year ojire kana igwite Kenya mpya ona accident gavana icio nitwikirite cia muthuri ucio na ngari icio ni mundu serious na wira wake reke ngori atiriri muonekaga ku wabici yanyu ciku ithu tukoragwo kuria witagwo Johana Center ku ni ku head office itu koragwo na tukoragwo na garage Johana Center ni ku Johana Center ni Thika iyo ni head office itu na tukoragwo na agent aitu kundu ta Ngara hemwe nagitagwo Gerald ni tukoragwo kundu tukoragwo Mombasa hemwe nagitagwo Rogers hara Moi Avenue no thirikari ni naigire wega fiu madam Wageshi uhorozi wa kuikagira gavana barabara-ini it is no longer niguo riu no nginya tu approve ro magaraji maitu na ndiriga ni ndira support thirikari igana na riu kuri undu taramera Facebook ni muri ku mundu ekumukora ate nigetha mwikire riu twina email itu mufita speed governance @gmail na beside that no ndu mahe namba ya office itu
namba itu ya ofisi korwo nigetha in case mundu aikona problem no karahure direct namba yako ni 0720 976421 iyo niyo namba yakwa na ndakira muno mwana mungu. Thank you muno Ngai wa moyo korathime. Thank you so much. Na Ngai wa moyo murathime na muthi na mbere na guthomithia andu uhoro wigi wigiriki wa barabara na nigetha akenya matige gukorwo magikua. Wanaga kuga gia na muthenya mwega. Thank you very much. Thank you muno mwirori wa Kameme TV gakihoka ni wakinyita maundu maria maigirirwo kana maundu maria magire gukorwo makirorwo hindi no andu marathie na mbere na guthie thiini wa thiguku. We mutwarithia wa ngari we mwene ngari tiga guthiaga gwikirirwo na kuria nyunjure thi wikirirwo ni kambuni iria ihutukitio na ni NTSA na no ukorwo kimarora thiini wa rurenda-ini Mvita company na nigetha makorwo magigwikirira ngari yaku. Ndugathie haraya nituracokereria tuambe tuone ucenjania wa mbeca na nigetha tuingire ikereka riu ringi ria mbeu njithi na maundu megie mawira. Ndugathie haraya wi wa bata.